Ngiyafuna nje ukuthi sidlulisane kulokhu ngoba ANC umbutho wesizwe, umbutho wabantu base-South Africa, kunomthetho olawulwa ngabo. Ngikholwa ukuthi sonke la siyayibukela lento engizoyisho la ethi kwa-ANC amalungu e-ANC athatha i-oath. Isinqumo sokujoyina i-ANC si-based ekutheni uthathe isifungo. Lesi sifungo sithi mina Sihlezi Kalala ngidiclare ukuthi ngiyakuzibophezela kwizinhloso zonke ze-African National Congress njengoba zimisiwe kwi-Constitution, i-Freedom Charter nayo yonke eminye imigomo emiswe ukhongolose. Ngijoyina ukhongolose ngokuzikhethela ngaphandle kokulindela ukuthi kube khona inzuzo engiyitholayo kumbe ukwenzelelwa engikutholayo. Ngivuma ukuhlonipha i-Constitution nezakhiwo nokusebenza njengelunga le-ANC elithembekile. Ngivuma ukuthi ngizonikezela ngamandla ami namakhono nolwazi lwami embuthweni ukulekelela ukuthi umbutho wenze ngcono imisebenzi yenkululeko. Ngiyawusebenzela ukwenza ukuthi i-ANC ibe isakhiwo kumbe i-instrument yokukhulula abantu base-South Africa